šta je tako strašno učinio Didi da mu je odbijena kaucija od čak $50 miliona. Raduje me da smo ponovo zajedno u novoj emisiji Vesti u pokretu. Za čega je optužen P. Diddy i kada će biti suđenje? Poznati reper, producent, lovac na talente Sean Combs, također poznat kao Puff Daddy i P. Diddy, uhapšen je 16. septembra u hotelu u New Yorku i treba da izađe na suđenje u maju sljedeće godine. U međuvremenu sedi u zatvoru jer mu je u više navrata odbijena kaucija. Combs, trostruki dobitnik Grammy-a i jedan od najuticajnijih hip-hop producenata u posljednje 3 decenije, suočava se sa talasom tužbi žena koje su ga optužile za seksualno zlostavljanje. Koje su optužbe? One se odnose na seksualnu trgovinu silom, prevarom ili prinudom, posjedovanje droge i vatrenog oružja, zaveru za reketiranje i drugo. Sve navedeno nosi minimalnu kaznu od 15 godina, pa sve do maksimalne kazne doživotnog zatvora. Šta su Combs i njegovi advokati rekli? On se izjasnio da nije kriv, a njegov advokat kaže da Diddy nije savršena osoba, ali nije kriminalac. S druge strane, advokati koji zastupaju tužitelje navode da je dugo očekivano hapšenje prvi korak za naše klijente da dobiju pravdu. Optužnica bi mogla i da se proširi jer se istražuje period 1991. do ove godine. Prema rečima advokata Tonija Busbya, više od 3280 ljudi kontaktiralo je njegovu firmu sa optužbama protiv Combsa. Naravno, mnogi mediji su nanjušili krv i krenuli u hajku na Didija. Međutim, ima oni koji su uzdržani, koji podsjećaju da treba sačekati dokaze i presudu i čak ukazuju da je federalni zakon po kom je optužen veoma zastareo i podložan zloupotrebi. Vratimo se na početno pitanje. Zašto je odbijena tako visoka kaucija? Tužiteljica Emily Johnson je rekla sudiji da je Combs imao dugu istoriju zastrašivanja i tužitelja i svedoka, kao i da je njegov advokatski tim minimizirao i užasno podcenio njegovu sklonost nasilju. Mnogo toga će se još dešavati u narednim mesecima do suđenja i u toku njega. I znam da su mnogi ljudi, možda i vi, zauzeli određeni stav već sada. Međutim, ja ne želim niti da branim, niti da optužujem Combsa. Rade bih usmerio vašu pažnju na nas same. Na čega mislim? Na činjenicu da su svi ljudi podložni grehu i krivici, ali i da kroz pokajanje mogu naći oproštaj. Apostol Pavle kaže u Rimljanima poslanici, jer svi sagrešiše i izgubili su slavu Božju. Činjenica jeste da sada govorimo o javnoj ličnosti i da su optužbe velike. Ali ponovo naglašavam reči Svetog pisma da su svi sagrešili. Možda će neko od vas sada reći, ja nisam uradio nešto tako strašno. Mi ljudi delimo grehe na male i na velike. Bog ne radi tako. On zna da je svaki greh strašan. Dakle, svakome od nas potrebno je oproštenje. Znam da pravda zahteva odgovarajući kaznu koja odražava težinu dela, ali Božja milost pruža mogućnost za iskupljenje. Kako? Najprije čovjek mora da prizna svoju krivicu. To je prvi korak ka duhovnom izlečenju i obnovi. O tome piše apostol Jovan u svojoj prvoj poslanici. Ako priznajemo grehe svoje, veran je i pravedan da nam oprosti grehe naše i očisti nas od svake nepravde. Mi smo nesavršeni, samim tim grešimo, ali možemo težiti ka savršenstvu kroz Božju pomoć. Zato nam je primjer Savle koji je bio čak progonitelj prvih hrišćana. Ali kada se sreo sa Hristom, on je priznao svoje grehe, a učestvovao je i u zatvaranju i u ubijanju tih ljudi. Kasnije on piše u Filipljanima poslanici, nije da sam to već postigao
ili da sam postao savršen, nego hitam dalje, ne bih li nekako dohvatio ono radi čega je Hristos Isus dohvatio mene. Znam da ako je pokajanje iskreno, ona mora da donese bol u duši, jer postajemo svesni zla koje smo učinili. Bol je, nažalost, deo ljudskog iskustva, ali kroz veru možemo pronaći utehu. A šta uraditi ako se nalazim ili ću se naći u takvim okolnostima? Razgovor i iskrenost. Otvoreno razgovaraj sa osobom uključenom u situaciju. Izvinjenje i oproštaj. Ako si ti u krivu, iskreno se izvini. Ako je tebi učinjena nepravda, oproštaj može olakšati bol i obnoviti odnose. Treća strana, možda bi osoba kao posrednik mogla da pomogne u rešavanju sukoba. To može biti zajednički prijatelj. Samosvest i refleksija. Uzmi vremena za razmišljanje o svojim postupcima, ali i o preuzimanju odgovornosti. Molitva. Molitva će ti doneti mir i jasno sagledavanje situacije. Postavljanje granica. Ako situacija uključuje nasilje ili manipulaciju, postavi jasne granice kako bi zaštitio sebe i svoje emocionalno zdravlje. Pobeda nad zlom. Kako? Apostol Pavle je to ovako rekao, zapisao u Rimljanima 12:21. Ne daj se zlu nadvladati, nego nadvladaj zlo dobrim.